Ratu para pamirsa maka sami wantah sekadiasa punika maka usahanipun rikalaning nindehin sane mawasta tresna sujati sayang ketuaknya nenten jetios wantah asiki sumangdane nenten ketinggal oleh nidiah nilewarsiki bosanan dia saking ngajerihnya nih ketinggal bani dia nilewarsiki mawinan bilih-bilih maka sami penganggen dia nilewarsiki keumbah oleh itaru titiran sangkan tresno budo maka sami punika wantah sangkaning kelintang tresna sane ngardi buduh paling nenten eling ring raga nenten eling ring somah nenten eling ring pianaka stato dampingin cutet meresidayang titiang aturang ring ajeng ratu pamirsa ring dijejeni dia nilewarsiki itaru titiran pasti kewenten rike nampingin nyapran rahinen masih iening meresidayang yang titiang indergamayang uin naluya kadining satma ke kadi batun buluan setate memesik kewentenan ni dia nilewarsiki kesarengin ni taru titiran sanis cara Ratu pamirsa maka sami cerita yang sane mangkin nemunin ring rahine sanis cara ipun sareng kalih meratengan jangan kering pewaregan sekadi sane sampun prosida ketah kelaksana yang ngungkurane puniki ari kala somahipun waktu toyang itaru titiran ngelut ni dia nilewarsiki saking ngungkur reng taru
maning rumah sedang kejut kaget uni kemawinan toya sane gumulung musrayok ngetelen maka kalih penyingakan itaru titiran pada yang akan Rikalaning punika mewastu kepedihan tur maning nenten presiden tu kemekijapan itaru titiran santukang abot nanang rasa pedih punika tarung Raris itaru titiran ngumwah penyingakanipun sinambi maut saha sumangdane presiden ipun mekijapan nenten ngagesi rama-rama jagat tanah nyingat dia sang kandeng keni toya gemulang punika sane ngawinang nenten mersidayang nyingak punapa-punapi rem-rem jagate rikala wenten sunarani desang yang surya tur maning itaru titiran nenten presiden nyingak nitiah nilewar siki sane wenten ring ajengipun Ratu para pamiarsa rikalaning punika mebaos itaru titiran sinambi menangis kesungsutan ngemanahin penyingakanipun nenten presiden nyingak jagate majeng ring nidiah nilewar siki saha bamban baos itaru titiran Adi cegeng somah beli nguda tadi kekene paundukan di benen ragan beli petang dedet kerasa yang ban beli kumini seng cerita seng nyidang yang beli nepukin apa yang adi Adi jegeng dewa di janya adi menongos dadanya pesan adi tain mengejohen rakan beli muka jandi nyabaran
Adi, mai palken beli dini neka di samping beline dadi kekene kebus penyingakan beli sebilang beli mekijapan kene nya Nadi. Dia telangis pada mata Beling deh tulung tekening raga Nadi. Tegarangnya jemakang beli lengis ya bedek anggon beli ngurabin kulit penyinyakan beline. Mada kejani pedagis nepo kejaga Nyenawang pedih beline pedih tenenan nyansan nyigisang kerasa yang ban beli nyenawang buen kejep beli nyidang nepukin gumine